Well, what's interesting about the Charlie Sheen guinea pig video FBI debacle is that I'm the one that got him the videotape. U 1991. zvezda Hollywooda Charlie Sheen je na finskoj večeri, na kojoj dolazi u posjet kopije filma Guinea Pig Flowers of Flesh and Blood. Iz radoznalosti jedne večer odlučio da pogleda film, što je dovelo do upletanja ne samo policije već i FBI-a, zato što je Charlie i mnogi drugi koji su vidjeli film mislili da je u pitanju pravi snaf film. Tačnije da je u filmu neko stvarno ubijen. Ovaj film sa levela 5 na icebergu uznemirujućih i zabranjenih filmova. Stvar je u tome što postoji još 3 levela ispod ovoga. Ovaj iceberg sam kreirao sam i sastoji se od filmova koje sam lično gledao i sa kojima sam upoznat. Tako da ako mislite da neki film zaslužuje mjesto, a nije na listi, napišite u komentarima jer ako vam se svidio ovakav tip videa, definitivno će praviti drugi deo. Počet ćemo sa levelom 1 i kako se budemo spuštali do levela 8, filmovi će postati sve gori i gori. Tako da ako u nekom trenutku pomisliš da je ovo previše za tebe, slobodno izađi iz videa jer u principu nisi ništa bitno ni propustio. Pa počnimo. The rest of the video watch at your own risk. The following videos may contain inappropriate and disturbing content. Viewers' discretion is advised. Na levelu 1 su opšte poznati horror filmovi kao što su Halloween, The Thing, Alien, A Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, Exorcist, Conjuring i većina drugih poznatih horror filmova. Ovaj level je najblaži i sve filmove koje sam naveo su široko poznati horori za koje svi znamo, zato nema potrebe previše da objašnjamo ovaj level. Nijedan od filmova s ovog levela nije nužno uznemirujući, iako u nekim delovima mogu to da budu. Na primjer, dosta ljudi je smatralo da su scene iz Exorcista poprilično uznemirujuće, ali to je bilo uglavnom u 70-ima kada je film tek izašao. The Thing se u svoje vreme također smatrao uznemirujućim zbog svojih praktičnih efekata, ali to je ostalo u 80-ima jer danas na te efekte više gledamo kao na odlično određen posao tima za specijalne efekte. Sve u svemu preporučio bih svaki od ovih filmova. Level 2 sadrži i dalje poznate filmove koji se zbog svog stila, praktičnih efekata ili uznemirujuće radnje odvajaju od levela 1, kao na primjer Texas Chainsaw Massacre, iako je na levelu 2, podjednako je poznat kao i filmovi sa levela 1. Razlog zbog koga se nalazi ovdje je tema filma i celokupno njegov izgled. S obzirom da je film sniman u 70-ima i budžet je bio izuzetno mali, film ima dosta prljav izgled. Također zbog budžeta, rekviziti kao što su kosti bile su prave, uglavnom od životinja koje su uginule nedaleko od mjesta snimanja. Stvar koja je prevagnula da se ovaj film nađe ovdje je to što se sam film dotiče teme masovnog i industričnog ubijanja životinja zarad hrane, a to je upravo ono što praktikuje glavna porodica negativaca, tačnije porodica Sawyer, samo što oni umjesto životinja u filmu ubijaju ljude i prema njima se ponašaju kao što se mi ponašamo prema životinjama. Film prati grupu tinejdžera koji igrom slučaja dolaze do usamljene kuće da traže pomoć. Brzo shvate da nešto nije u redu sa mjestom, ali porodica koja tu živi je korak ispred. Boreći se za život, do kraja filma preživi samo jedna devojka, što kasnije postaje poznato kao Final Girl. Wrong Turn je još jedna jako poznata franšiza, kako u svijetu, tako i kod nas. Radnja prvog filma o kome sad pričamo prati medicinskog studenta Chrisa, koji u želji da brže stigne na razgovor za posao, ide neobeleženom prečicom kroz šumu, što ga dovodi do druge grupe ljudi koji zajedno bivaju zaglavljeni u šumama Virginije. Tražeći izlaz, nailaze na naizgled napuštenu kolibu, samo da bi par minuta kasnije saznali da je to dom krvoločnim kanibalima. Ovaj film nisam primetio na drugim listama ovakvog tipa, ali sam ga stavio na vrh levela 2 kao prvo zbog kanibalizma, a drugo zato što se filmovi kroz franšizu dosta dotiču teme incesta, preciznije incesta u porodici kanibala. Također, ovoj franšizi nije strano da ne štedi na prolivenoj krvi i lažnim iznuticama. Ponovo jako poznata franšiza. Su filmovi čija tematika prati ljude koji nisu cenili svoj ili tuđi život, zbog čega završe u igri. Cilj igre: dokaži da ceniš svoj život koji ti je dat tako što ćeš nauditi sebi ili drugima. Sada, zašto je ovaj film, tačnije franšiza, na levelu 2? Pa igre koje likovi igraju u filmu u većini slučajeva imaju fatalan ishod, kao na primjer Knife Chair, zamka iz trećeg filma u kojoj čovjek mora da gurne glavu kroz horizontalno naslagane noževe da bi došao do ključa. Brutalnost igara i često dosta prolivene krvi su ono što krasi skoro svih 10 filmova. Prvi film je također jedan od začetnika torture porn podžanra, kao i sljedeći film na ovom levelu, Hostel, još jedan torture porn horror koji je izašao u otprilike isto vrijeme kao i Saw. Hostel je o grupi
grupi mladih Amerikanaca koji putuju po Europi, ali kada stignu u Slovačku njihovom putovanju dolazi kraj, jer jedan po jedan upadaju u zamku za turiste i bivaju mučeni i ubijeni od strane bolesne elite koje uživu u tome. Prema ovome možete vidjeti zašto se ovaj film nalazi ovdje. Plus film kao takav ima dosta mračan ton koji je specifičan za filmove s početka 2000-ih. Da ovaj film čini još interesantnijim je pitanje da li se ovako nešto stvarno dešava. Iako nije potvrđeno, nije nemoguće da ovakve grupe individua stalno postoje. Funny Game je home invasion film koji ima dosta mračan ton i sve samo nesrećan kraj. Većina filma je bazirana na agoniji i nemoći kroz koju prolaze glavni likovi. Cijel film je o tome kako znaš da će nešto loše da se desi, ali jedna stvar koju možeš je da se moliš da se to neće desiti. Na ovo sve se nadodaje i sam kraj filma koji je, kao što sam rekao, suprotnost od srećnog. Film nema mnogo krvavih scena, ali je definitivno uznemirujući na svoj način. U filmu pratimo bogatu porodicu iz Austrije koja dolazi na odmor u svoju vikendicu. Nedugo posle njihov odmor biva prekinut od strane dva mladića, čije ponašanje progresivno biva sve neprijatnije kako film traje. Ovaj film prati sličan koncept kao i posljednja dva filma na ovom levelu, sem što posljednja dva filma imaju svoje twistove. I Spit on Your Grave. Kao što sam rekao, ovaj film je također home invasion kao i Funny Game, sem što ovaj film, kao i sljedeći o kome ću da pričam, ima svoj twist. Ovaj film prati devojku Jennifer koja u prvom aktu filma biva i ostavljena da umre od strane muškaraca koje nije imao ko da spreči. Ovi tipovi filma se stvrstavaju u grupu osvetničkih filmova, jer poenta njih je da upravo ta žrtva sa početka filma nekako uspije da preživi i osveti se svima onima koji su joj naudili. Last House on the Left. Kao i I Spit on Your Grave, Last House on the Left prati praktično istu radnju. U početku filma usamljena žrtva biva i mučena, da bi se u drugom delu filma ona osvetila tim istim ljudima. Iako je radnja sama po sebi takva kakva jeste, ovaj film posebno ističu scene i mučenja koje u nekim trenucima mogu da traju i do 20 minuta, što je veliki deo celog filma. Posljednji film na levelu 2 je Human Centipede. Human Centipede je jedan od onih filmova koje ne preskaču ovakve liste. Bukvalno u svakoj konverzaciji ovakvog tipa film mora da se spomene. On i serbijan film o kojem ću pričam u levelu 3 su izgradili reputaciju i postali nosioci podžanra uznemirujućih, tačnije disturbing filmova. Film Human Centipede prati dve devojke koje nakon što se pokvari auto daleko od glavnog puta, dolaze do doktora čija se kuća nalazi nedaleko od njih, ne znajući da je taj doktor ludi naučnik koji ima u planu da od njih napravi živu ljudsku stonogu. Level 3 sadrži filmove koji su stekli popularnost zbog svoje brutalnosti ili uznemirujućih i mračnih scena. U ovom levelu se i dalje nalaze relativno poznati filmovi za koje ste možda čak i čuli. VHS 2 Save Heaven. VHS 2 je drugi deo u VHS franšizi, a Save Heaven je naziv jedne od priča koja se nalazi u filmu. Zašto jedne? Zato što su svi filmovi u franšizi antologija. Tačnije, svaki film se sastoji od 3 priče koje nisu nužno povezane. Ipak, drugi deo ima najbolju i možda najziviju priču od svih, a to je upravo Save Heaven. Radnja priče prati filmsku ekipu koja ima cilj da se infiltrira u indonezijski kult Paradise Gate, da bi snimili dokumentarac o njihovim sumnjivim aktivnostima. Nakon nekog vremena oni otkrivaju da prisustvuju ritualu koji praktikuje samo povređivanje i u cilju da prizove demonske sile. Stvar koja stvarno podiže sve na viši nivo je to da je ceo segment found footage, pojen sa solidnim specijalnim efektima, dovodi do toga da sve zajedno deluje jako uznemirujuće. 8 mm je film u kojem glumi Nicolas Cage i u kom njegov lik kao detektiv ima zadatak da sazna da li je pronađen 8 mm film koji prikazuje ubistvo mlade devojke zapravo pravi snaf film ili jako dobra prevara. Misija ga vodi da istražuje najdublje kutke podzemlja, što u početku biva neuspješno jer samo uspija da pronađe lažne snaf filmove, ali nakon nekog vremena uspeva da dođe do kreatora filma i sazna istinu. Ovo je priča za koju nikad ne bi pomislio da postoji film, posebno ne da u njemu glumi glumac kao što je Cage, ali mi je jako drago što postoji. Iako ovaj film jeste uznemirujući, prilično je zanimljiv za gledanje. The House That Jack Built prati ubicu Jacka u njegovom svakodnevnom životu i jedan je od retkih filmova koji, sem što prikazuje svijet iz očiju ubice, također zadire dublje u njegovu psihu, šta ga tera da radi to što radi i svaku sekundu pre, tokom i posle ubistva. Također ovaj film ima dosta tužnu i monotonu atmosferu koja se perfektno slaže sa karakterom samog ubice. U jednom trenutku Jack deluje kao svaka druga prosječna osoba, da bi svega par minuta kasnije njegov ubilački instinkt proradio i preokrenut
celu situaciju. Ne samo da su njegove žrtve uglavnom žene, već čak i bitnije, to su ljudi koji su mentalno ranjivi, nestabilni i sa kojima se lako manipuliše. To čini da ovaj film ima dosta uspona i padova, što ga na kraju krajeva i definiše. Megan is Missing je jedan od poznatijih filmova na ovom levelu, zahvaljujući najprije društvenim mrežama. Film je jednostavan i vrlo lako se poistovetiš sa njim ako si proveo bar malo vremena na internetu početkom 2010-ih. Film prati prijateljice Megan i Amy i kao što naslov filma kaže, u jednom trenutku Megan nestaje. Tačnije biva otet od strane momka kog je upoznala na internetu. Iako ovaj film nije posebno dobar, pošten to što prikazuje brutalnost interneta s krajem 2000-ih i početkom 2010-ih. Internet koji se dosta razlikuje od ovog danas. Također ovaj film, kao i mnogi drugi na spisku, ima fan footage elemente koji su upravo trenuci u filmu koji su traumatizovali mnoge. Japanski film Audition iz 1999. prati muškarca u njegovim srednjim godinama koji očajnički traži devojku. Muškarac potom pravi lažnu audiciju čija je svrha da on sebi nađe ženu. Nakon par neuspješnih pokušaja, on upoznaje mladu i stidljivu devojku koja mu odmah zapada za oko. U početku film počinje sporo i ponaša se kao romantična drama, ali kada muškarac uđe dublje u vezu sa devojkom, on otkriva njene mračne tajne i film se transformiše u intenzivni horror thriller sa elementima torture porna. Sa ovim filmom smo samo zagrebali površinu japanskih bizarnih horora, a više o tome kasnije. Famozni prvi fan footage film Cannibal Holocaust, iako tehnički nije prvi koristio elemente fan footage-a, prvi je koji ih je koristio u velikoj meri i kao bitan aspekt filma. Pri izlasku film je dobio mnogo loših kritika i čak je dan danas jedan od najkontroverznijih filmova ikada. A evo i zašto. Film prati grupu Amerikanaca koji nestaju u amazonskoj džungli. Kasnije njihovi snimci su pronađeni, a oni otkrivaju šta se sve desilo. Cijel film se zapravo dešava nakon nestanka i mi zajedno sa profesorom Haroldom Monroeom pregledavamo snimke koji su pronađeni. Na njima je otkriveno da je nestala grupa stupila u kontakt sa domorodačkim plemenima koji su ostali zaglavljeni u vremenu. Nije trebalo dugo pre nego što su svi do jednog iz grupe brutalno ubijeni od strane istih plemena. Nakon izlaska film je banovan u preko 50 zemalja. Evo samo nekih od stvari koji su doveli do toga. U filmu oni su stvarno mučili, pa čak i ubila životinje kao što su kornjače, majmuni, zmije i tako dalje. Poznata scena sa kolcem koja čak i dan danas izgleda realno, pa možete da pretpostavite kako su ljudi reagovali na to tada. Od incesta do rasizma postoji toga još, ali u konačnici ovo je dovelo do toga da režiser filma Ruggero Deodato biva uhapšen u Italiji odmah nakon premijere jer se vjerovalo da je grupa Amerikanaca u filmu stvarno mrtva, zbog toga što su potpisali ugovor da se ne pojavljuju u javnosti narednih 12 mjeseci. Francuski film Martyrs je još jedan dosta poznat film sa ovog levela. On se bavi religijom i prati devojku Lucy koja se sveti porodici za koju ona veruje da su članovi sekte i da su se mučili i zlostavljali kada je ona bila mala. Pre toga ona se u sirotištu s prijatelji sa Anom, poučenom devojkom koja ne veruje u njenu priču. Nedugo poslije Ana postaje nova žrtva sekte, čija su verovanja da se kroz nezamislivi bol i patnju može prevariti zagrobni život i saznati ultimativni razlog postojanja. U finalnim scenama, nakon što je brutalno mučena, Ana nešto šapuće vođi sekte, što dovodi do toga da ona oduzme sebi život. Nakon izlaska film je banovan dosta zemalja, pa čak i ograničen na 18+ u zemlji porekla Francuskoj, što je rezervisano samo za ekstremno nasilje i filmove za odrasle. Human Centipede 2 je naravno nastavak na prvi Human Centipede film, kao što njihove pozicije na izbježgu pokazuju i drugi dio je dosta više uznemirujući od prvog. Cijela atmosfera je depresivna i film je originalno snimljen crno-beo. Film se vrti oko mentalno poremećenog noćnog čuvara koji nakon što je pogledao prvi Human Centipede film dobije inspiraciju da napravi svoj lični eksperiment. Kao što sam rekao, ceo film je melanholičan i depresivan jer taj isti noćni čuvar, Martin, odrasta u poremećenoj porodici sa samom majkom koja ga zlostavlja. Čini se da ovaj film jeste napravljen da bude mračnija verzija prvog. Salo ili 120 dana Sodome. Radnja filma se odvija u severnoj Italiji tokom posljednjih dana Mussolinijeve vladavine. Četvorica moćnih ljudi kidnapuje 18 momaka i devojaka, zatvaraju ih u izolovanu vilu kako bi ih podvrgnuli seriji brutalnih
brutalnih, seksualno-sadističkih, psiholoških i fizičkih mučenja tokom 120 dana. Ovaj film je jedan od starijih na cijeloj listi, a izašao je 1975. Iako je velika većina filmova na izbjeru horor, ovaj je striktno fokusiran na prikazivanje mentalne torture i sadističkih dela poremećenih ljudi. Salo prikazuje bolesnu stranu ne samo Italije, već celokupnog svijeta 40. godina prošlog veka. Na ovaj level bi također mogao da dam film The Poughkeepsie Tapes, ali s obzirom da sam već pravio poseban video o njemu, samo ću ga pomenuti da bi upotpunio listu. Dok smo u prošlom levelu pričali o više manje popularnim uznemirujućim filmovima, sada su na redu više underground filmovi koji nisu tako lako dostupni. Snuff 1976, originalno Slaughter. Snuff, film iz 1976. jedan od utjecajnijih filmova s ovog levela. Pored toga što ima kontroverzno ime koji je krajem 60-ih, početkom 70-ih izazivalo opštu paniku, ovaj film je inspirisan Charles Mansonom i njegovim kultom jer se verovalo da su postali snimci kako oni ubijaju njihove žrtve, što bi u javnosti izazvalo paniku jer je tada bilo šokantno da ubistva koja se dešavaju u svijetu sada mogu biti zabeležena u video formatu i prodavana na crnom tržištu. Pojam koji je postao poznat pod imenom Snuff film. Film nije mnogo drugačiji od priče jer je i sam inspirisan Charlesom, a prati grupu glumaca koji iz Amerike dolaze u Argentinu da bi snimili film. S druge strane imamo sektu koja planira ritualno ubistvo. Kako film odmiče, sve postaje nasilnije, ali deo koji je kasnije izbačen, a zapravo je napravio ovaj film, je produži završetak kojim se prikazuje navodno pravo ubistvo članova filmske ekipe. Posebno u to vreme, ovo je dovelo da film izazove opštu pometnju i zamalo bude zabranjen u Velikoj Britaniji i Americi. Begotten. Ovaj film sam se dosta razmišljao da li da ubacim, pošto je film u suštini crno-bel i nem, ali zbog statusa koji su isečci iz ovog filma dobili, morao sam da ga ubacim. Početkom 2000-ih, u skoro svakom YouTube videu o dark webu ili jezivim klipovima mogli ste da pronađete delove ovog filma. Film ne prati niti jednog lika, već kroz metafore predstavlja smrt i rađenje zemlje, a počinje sa segmentom Bog koji se ubija. Prikazuje poznatu izobličenu figuru koja je naizgled prekrivena belim čaršafom. Figura koja predstavlja Boga počinje da izvršava ritualno i može se vidjeti kako čaršav koji je beo polako postaje tamne boje što aludira na krv. Prošli ću nakratko kroz ostale delove filma, iako nisu toliko bitni: Majka priroda, rođenje Sina Božjeg i kraj, koji u suštini predstavljaju ciklus koji se ponavlja. Film Concrete iz 2004. je japanski film koji je rađen po istinitom događaju koji je šokirao Japan krajem 80. godina. Slučaj Junko Furute je široko poznat slučaj kada su grupa momaka brutalno mučili i ubili mladu Junko. Tortura koja je trajala celih 40 dana i poznata je kao 40 dana pakla. Naziv filma Concrete dolazi iz toga što na samom kraju filma grupa momaka stavlja devojku u bure, koje kasnije napune betonom i ostavljaju pokraj puta. Detalji priče su previše gnusni, stoga film je priventno ublažen. Uprkos tome i dalje zaslužuje mjesto na listi. Juvenile Crime 1997. Kao i prošli, Juvenile Crime se bavi posve istom temom. Osim što je izašao 7 godina ranije, Juvenile Crime prikazuje ceo slučaj u mnogo više detalja i dok se Concrete čini i izgleda kao niskobudžetni film, Juvenile Crime više izgleda kao kolekcija homemade video snimaka. Film je dosta eksplicitniji nego prethodni, iako jedna verzija koju sam uspio da nađem je cenzurisana, što moguće da je jedina verzija zbog japanskih zakona o ekstremno eksplicitnim scenama. Life and Death of Gang, originalni naziv Život i smrt porno bande, je srpski film iz 2009. koji je prethodio poznatom srpskom filmu, ali nije ništa manje uznemirujući. Film prati mladog reditelja Marka koji želi da pronađe svoje mjesto u filmskoj industriji. Nakon par neuspeha upoznaje mnogo iskusnijeg reditelja koji radi u vrlo specifičnom žanru. Marko zajedno sa partnerom počinje da režira filmove za odrasle, što je njegov ulazak u mračan svijet podzemne filmografije. Nakon nekog vremena Marko odlučuje da se odvoji i napravi svoju putujuću bandu, koja se sastoji od uglavnom narkomana ili ljudi koji ne vide drugi izlaz iz svoje životne situacije. Putujući kroz manja mjesta i gradove nisu uspjeli da ostvare neki uspjeh, sve dok ih nije primetio čovjek koji im obećava nezamislivu zaradu. Ali postoji jedna stvar: njihovi filmovi trebaju da imaju twist. Biće plaćeni mnogo više ako naprave Snuff film.
I od tada sve kreće nizbrdo. Jako ne volim domaću kinematografiju i ne mislim da je ovaj film dobar. Dobar je u onome u čemu treba da bude. Nije samo uznemirujući, već prikazuje kako ideći dublje u zrčiju rupu nikad ne ispadne dobro. Uznemirujuća pozadinska priča iz ovog filma je da je režiser tvrdio da je film u nekoj meri rađen po istinitom događaju, tačnije pričama koje su kružile krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Serbian film, još jedan domaći film koji prema mnogima definiše žanar uznemirujućih filmova. Srpski film je srpski film koji, iako je domaći, stekao je mnogo veću popularnost širom sveta. Prema IMDb-u film nije zaradio više od $2000, ali uticaj koji je ostvario vredi mnogo više. Našao je svoje mjesto na gotovo svakoj listi uznemirujućih zabranjenih filmova i ne samo što je na listama, već jedan od filmova ove vrste o kojima se najviše priča. Prati bivšeg glumca koji dobija unosnu, ali dosta misteričnu ponudu da se vrati u posao uz nagovještaj će snimati umetnički sadržaj bez granica i obrate što ovo ima dublje značenje. On ubrzo shvata da je uvučen u svet ekstremnog incesta i sve u svrhu snimanja sna filmova za elitnu klijentelu. Bez mogućnosti da izađe, suočava se sa krajnjom dehumanizacijom i tragičnim ishodom. Osjećam kao da ne treba da objašnjavam previše zašto se ovaj film nalazi ovdje, ne zato što je domaći, već zato što su ekstremno male šanse da gledate ovaj video, a da niste čuli za ovaj film. Ali na kraju pravilo važi isto kao i za ovaj film. Jednom kad uđete dovoljno duboko u mračan svijet, nema povratka nazad. Philosophy of a Knife je rusko-američki dokumentarac koji priča o japanskoj jedinici 731, jednoj od najmračnijih i najbrutalnijih jedinica u istoriji ratovanja. Jedni od glavnih zadataka jedinice 731 su bili razvijanje bakterija i virusa kao što su kuga i kolera i možda i mračnije eksperimenti nad ljudima, uglavnom kineskim civilima i zatvorenicima. Ovi eksperimenti su bili jedni od najbrutalnijih poznati čoveku, od kojih su neki vivisekcija, zamrzavanje i odmrzavanje ekstremiteta i seksualno eksperimentisanje koji su provođeni uglavnom nad ženama koji su povoljete bile prisiljene na to. Uznemirujući u ovom filmu je ne samo što obrađuje temu koja sama po sebi jeste mračna, već i pokazuje autentične snimke iz Drugog svjetskog rata. Level 5 je sličan kao i Level 4, samo što su filmovi na ovom levelu još više uznemirujući i mračniji. Pričamo o filmovima koji su često zabranjeni i neprijatni za gledanje. August Underground je američki fan footage horror iz 2001. koji prati dva lika, Petera i njegovog prijatelja, koji dokumentuju njihovu seriju brutalnih ubistava. Film ne daje mnogo više od toga. Striktno se fokusira da pruži što gnusnije scene koje izgledaju realno koliko je moguće i sa svojim VHS stilom nije mnogo daleko od toga. Ovo čini film ilegalnim u Australiji i Velikoj Britaniji, pa čak i sam režiser biva uhapšen u Kanadi zbog posjedovanja istog. Nekromantik. Za vas koji ne znate za pojam nekrofilije, on predstavlja seksualnu privlačnost prema mrtvim telima i u većini zemalja ne samo da se smatra mentalnim poremećajem, već je i ekstremno ilegalan. Iz tog razloga film Nekromantik iz 1987. se smatra ekstremno uznemirujućim za prosječnog čoveka. Film prati muškarca koji radi kao čistač na mjestima nesreća i njegovu ženu koji oboje imaju seksualnu privlačnost prema mrtvim telima. Zbog prirode posla glavnog lika on vrlo lako može da dođe do stvari kao što su ljudski organi, oči, pa čak i cijeli leševi. Činjenica koja ovo čini još uznemirujućim je zbog niskog budžeta umjesto rekvizita korišteni su pravi životinjski organi koji su nabavljani ilegalnim putem. Ovaj film je izazvao totalno podijeljena mišljenja, toga da su ga neki smatrali remek delom koji traže granice ljudske ljubavi i smrti, do oni koji su ovo smatrali previše eksplicitnim da uopšte postoji. SNAF 102 prati mladu novinarku koja fascinirana urbanom legendom o SNAF filmovima počinje detaljno da istražuje gdje uz pomoć interneta dolazi do jednih od najjezivijih i najšokantnijih videa poznatim čoveku. Njeno istraživanje se sastoji od dugog i psihički iscrpljujućeg listanja kroz najmračnije kutke interneta, dok u međuvremenu intervjuše psihologe i lekare u nadi da će doći do razloga zašto bi nekog privukla mračna strana čovečanstva. Kao što i pretpostavljate, ovaj film je prepun gnusnih i malo reći uznemirujućih videa, koji iako su u većini iscenirani, malo je reći da izgledaju realno. U početku film čak i prikazuje jedan video koji je iz Balkana, gdje grupa muškaraca brutalno ubija svinju dok jedan od njih sve snima. Iako na našim prostorima nije ništa strano da se ovako nešto dešava, ne možeš reći da nije zanimljivo da jedan ovakav video završi u jednom ovakvom filmu. American Guinea Pig.
Pun naziv American Guinea Pig, Bogotov Guts and Gore je američka interpretacija filmskog serijala Guinea Pig. I da, jedan od filmova u franšizi je film o kome sam pričao na početku videa. Ova američka verzija je iz 2014. Nema pravilnu strukturu radnje niti prati određenu priču, već je striktno fokusirana na rekonstrukciju sna filma. U prevodu, kreatori filma su imali u cilju da naprave film koji će što više ličiti na pravu stvar. I ako ste gledali film, znate da su odradili jako dobar posao. Ja sam saznao za ovaj film tako što sam naišao na istražke iz ovog filma. U to vrijeme nisam znao da je film. To me je natjeralo da povjerujem da svedočim pravu snimku brutalnog ritualnog ubistva. Guinea Pig, kao i par prethodnih filmova koje sam spomenuo, je stekao popularnost zbog gnusnog prikazivanja sadržaja, čiji cilj je da izgleda realno i šokira gledaoca. Kao što sam rekao ranije, Guinea Pig nije jedan film, već franšiza filmova koji sem slične radnje nemaju zajedničke likove niti išta slično. Svaki film je film za sebe, što ovo čini također i antologijom, od kojih prvi film je Guinea Pig, Devil's Experiment, koji je šokirao naciju Japanu u vrijeme izlaska, ali kasnije iste godine izlazi drugi deo, Guinea Pig, The Flowers of Flesh and Blood, koji je popularizovao ovu franšizu probitno zbog famoznog incidenta sa Charlie Sheenom, o kome sam pričao na početku videa. Pošto je prepoznatljiviji, ovdje pričamo o drugom delu koji prikazuje mladu devojku u Japanu koja biva oteta i kasnije izložena brutalnom načinu mučenja od strane nepoznatog muškarca koji nosi samurajsku odeću. Ako nisi samo premotao na ovaj deo, znaš da nakon što je video ovaj film, Charlie Sheen je kontaktirao FBI, misleći da gleda pravi snan film koji su tada predstavljali veću kontroverzu nego danas. Naravno, kasnije se ispostavilo da je ceo film izrežiran i uz pomoć nevjerojatnih realnih specijalnih efekata, režiser Hideshi Hino i tim za specijalne efekte su uspjeli da naprave ono što se Hollywood muči da napravi decenijama. Natjerali su ljude da veruju da je stvarno. Plotred Vomit Dolls. Ovaj film je jedan od onih u kome najmanje želim da pričam. Nije manje uznemirujući od ostalih, već je uznemirujući na svoj način. Ovo je jedan od filmova koji spadaju u podžanar Vomit Gore, koji je popularizovao i sam kreator ovog filma, Lucifer Valentine, koji je, ako znate išta o ovakvim filmovima, jedan od najkontroverznijih ličnosti u ovom polju. Ceo film se vrti oko devojke Angel koja pati od bulimije i mnogih mentalnih poremećaja, i kako se film razvija, polako tone u psihički i fizički haos. Kako se njena stvarnost sve više raspada, gledaoci su izloženi nizovima halucinacija, nasilnih vizija i nadrealnih slika u kombinaciji sa dokumentarno sirovim pristupom. Film nema tradicionalnu naraciju ili linearnu priču, umjesto toga asocijacija od fragmenata scena koji deluju kao kombinacija psihološkog i fan footage horora. Film je uznemirujući i neprijatan za gledanje zato što sadrži scene povraćanja koje su u većini slučajeva stvarne, jer su korišteni glumci koji imaju bulimiju ili znaju mnogo dobro da je od glume. U levelu 6 sa polurealnih i sceniranih filmova prelazimo na mixtape-ove i dokumentarce koji su uglavnom strukturisani od pravih snimaka smrti, bilo to i isečci sa televizije, snimci posle nesreća ili samo nasumično snimljeni posljednji momenti. Većina snimaka u ovom levelu su strogo zabranjeni na YouTube-u, tako da ako želite da vidite ili čujete necenzurisanu verziju ovog videa, možete je pogledati na Patronu u opisu. Bird in the Sand, Deception of America je dokumentarac iz 2004. koji je jedan od načina da tadašnja Amerika opravda invaziju na Irak i predstavi Sadama Huseina kao lošeg lika. Narator je Mark Taylor koji nas vodi kroz arhivske snimke rata, mučenja, dekapitacije i mnogih drugih kriminalnih dela. Uprošteno, dokumentarac prikazuje necenzurisane prave snimke ubijanja i mučenja, kako civila tako i vojnika, da bi, kao što sam rekao, opravda američku invaziju na Irak. Međutim, film je dosta kritikovan, kako pokušava da manipuliše narodom putem prikazivanja uznemirujućeg sadržaja. Faces of Death je pseudodokumentarac iz 1978. koji kombinuje prave i lažne snimke smrti. Film prati naratora koji kroz sat i 44 minuta istražuje različite oblike smrti kroz video ubistva, post-saobraćajnih nesreći, autopsija itd. Iako veći deo dokumentaca prikazuje iscenirane snimke, unutar se također nalaze pravi autentični snimci koji služe da morbidno zainteresuju i šokiraju gledaoca. Njegov eksplicitan sadržaj je doveo do toga da ovaj dokumentarac bude banovan u zemljama kao što su Australija, Norveška i da dugo godina bude ilegalan za posjedovanje u Njemačkoj. Traces of
of Death je poprilično sličan kao Faces of Death, samo gori. Ovaj film ni ne pokušava da bude dokumentarac ili da ublaži sadržaj, već prikazuje isključivo prave snimke smrti kroz celu svoju dužinu od 88 minuta. Dok je Faces of Death kroz godine stekao kultni status u underground svetu, ovaj film je više kao zloglasna mračna verzija koja je zabranjena i ilegalna u zemljama kao što su Njemačka, Australija, Velika Britanija i većina nordijskih zemalja. Iz oba filmska serijala su se izrodili nastavci koji su podjednako uznemirujući kao i prvi filmovi. Banned from Television je upravo ono što ime kaže. Ovaj film je šok video kompilacija videa koji prikazuje autentične snimke ubistava, samoubistava, saobraćajnih nesreći, napada životinja, lista ide u nedogled. Kao što vidite iz naslova, većina snimaka iz ovog filma su arhivski snimci koji su bili prikazani na televiziji, ali su onda zabranjeni, a neki od kojih nisu ni dospjeli na istu. Pošto je banovan sa televizije, slično važi za privatno posjedovanje koje je zabranjeno u mnogim državama. Black Metal Veins. Za posljednji film u Levelu sačuvao sam nešto malo drugačije, ali ništa manje uznemirujuće. Black Metal Veins je realan dokumentarni film režiran od strane Lucifer Valentina, o kome sam pričao u prošlom Levelu. Ovaj dokumentarac prati svakodnevan život grupe zavisnika od heroina, prikazuje njihovo fizičko i mentalno raspadanje, dok se par njih predozira pred kamerom. Film prikazuje normalne ljude koji su odlučili da idu drugim putem u životu i unište njihove iste na jedan od najgorih načina. Stvari kao što su pravo korištenje droge, probitno heroina i predoziranje je ono po čemu ovaj dokumentarac poznat. Iako postoje drugi slični dokumentarci koji se bavi identičnom temom, bacio sam specifično ovaj zato što pored zloglasnog režisera stvarno pokušava da te poveže sa likovima do tačke da ti je skoro pa žao zbog onoga što se dešava. Misterija koja obavi ovaj dokumentarac je da u jednom trenutku on prikazuje kako se jedan od zavisnih heroina predozira i umire. Neki od izvora govore da je u pitanju prava smrt, što nije nemoguće s obzirom da oni u filmu stvarno konzumiraju drogu, dok u realnosti najvjerojatnije nije u pitanju prava smrt. Čak sam pronašao informaciju da glumica koja navodno umire u filmu kasnije glumi u nekom drugom filmu, što ne bi bilo moguće da je stvarno mrtva. Na drugim sličnim iceberg listama ovaj level uglavnom sadrži filmove koji nisu horor, već ekstremni filmovi za odrasle koji mešaju to i nasilje koje u dosta slučajeva nije scenirano. Nisam hteo skroz da isključim ovaj level, ali nisam hteo ni previše pričamo o specifičnim filmovima kao u prethodnim levelima. Najviše zbog toga što bi morao da cenzurišem većinu stvari o kojima bih pričao ovdje na YouTube-u. A također, lično, nijedan od filmova sa drugih iceberga mi nije bio dovoljno zanimljiv ili specifičan da pričam o njemu. Ako hoćete vizualno opis, ovi filmovi su ekstremnije i dosta mračnije verzije popularnog već ekstremnog videa Two Girls One Cup i žične bolesne varijacije istog. U osnovi, ovo su više gadni bolesni filmovi za odrasle nego što su uznemirujući sa strane aspekta horora ili straha kao takvog. Konačno, stigli smo do dna lednog brega gdje leže jedni od najzloglasenijih i najznemirujućih filmova ikad napravljenih. Filmovi na ovom levelu više imaju strukturu mixtape-ova nego samog filma, stoga nemaju priču ili radnju koju možeš da pratiš. Zbog toga ovdje ćemo se više fokusirati na pozadinske priče i mitove od ovih filmova, što ne znači da nećemo pričati o njihovoj radnji, ako tako možeš da kažeš. Kao što sam rekao ranije, strogo ne preporučujem jedan od ovih mixtape-ova, ne samo zato što su uznemirujući, već zato što ozbiljno mogu da naškode psihički ako niste dovoljno jaki. S time gotovim, počnimo sa listom. FUBAR ili FUBAR Volume 1, što je skraćenica od Beyond Recognition, je mixtape šokumentari koji je na internetu isplivao u 2014. jedan od poznatijih gore mixtape-ova i ekstremnih filmova. Nije poznato mnogo informacija o mixtape-u osim onoga što je prikazano u njemu. To su uglavnom snimci zoofilije, prave smrti i nasilja i ekstremnih filmova za odrasle. FUBAR također sadrži snimke zloglasnog filma Animal Farm. To je nezvanični naziv za kompilaciju filmova za odrasle koji uključuju životinje. I u kasnim 70-ima i 80-ima ova kompilacija se smatrala toliko brutalnim da je naređeno da se uništi svaka postojeća kopija, što se smatralo urađenim sve dok FUBAR nije izašao, koji, kao što sam rekao, sadrži određene delove Animal Farma. Između ostalog, FUBAR također sadrži mnoge poznate videe ubistava i kao što je samo ubistvo američkog političara Roberta Bardwajera uživo na televiziji, kao i snimke autopsija i operacija. Ovaj mixtape se dosta
možete porediti sa narednim filmom na listi, MD Pope. MD Pope ili Most Disturbed Person on Planet Earth je verovatno najozglaseniji i najpoznatiji gore mixtape. Kreator je poznat pod pseudonimom Thomas Extreme Cinema Gore, a film traje preko 2 sata i sadrži jedno od najgorih i najpoznatijih uznemirujućih videa sa interneta. MD Pope prikazuje sve od samopovređivanja, snimke smrti, ekstremnih dela kartela i sličnih kriminalnih organizacija, zlostavljanja životinja i mnogo drugog. Oba Fubar i MD Pope imaju svoje nastavke, ali zloglasni MD Pope 2 prema kreatoru je sadržao audio i video snimke jednog od najgorih videa na internetu, koji je vremenom postao više legenda na internetu. Navodno, Thomas Extreme Cinema Gore je rekao da je razmišljao da ubaci ceo video MD Pope 2, ali je odustao zbog očiglednih zakonskih razloga, iako samo posjedovanje videa je strogo krivično delo. Snuff Air 73 je ekstremno kontroverzan mixtape koji u zadnjih par godina, zahvaljujući YouTubeu i Redditu, postao više mit i urbana legenda zbog dezinformacija i željom za pažnjom. Pokušat ću da obrazložim sve ukratko, jer ako ste čuli bilo šta o Snuff Air 73 na internetu, postoji velika šansa da nije istina. Prvo, Snuff Air 73 stvarno postoji i malo je reći da je uznemirujući. Originalan mixtape je dugačak oko 11 minuta i sadrži brutalne snimke smrti, operacija, autopsija i još mnogo odvratnih stvari, ali šta je ovaj mixtape od ranije pomenutih je da skoro svi snimci u njemu uključuju maloljetnu decu, a nerijetko bebe i Sada, hajde da pričamo o uncut verziji filma. Navodno postoji verzija Snuff Air 73 filma koja je dugačka preko 3 sata i sadrži CP i ostali ilegalan materijal koji uključuje decu, kao i video koji sam ranije napomenuo. Navodno, ova verzija je samo dostupna na dark webu i preprodaje se u underground krugovima za vrtoglavu sumu novca. Sada postaje malo zamršeno, zato što je vrlo teško ili nemoguće da potvrdim neku od narednih informacija, ali navodno kreator mixtape-a ili jedan od prvih ljudi koji je video Snuff Air 73 tvrdi da mixtape ne traje duže od 13 minuta i sadrži videe dece, ali ne bilo šta ilegalno. S druge strane, navodno, ljudi koji su kreirali originalan mixtape su nedugo poslije uhapšeni zbog preprodaje ilegalnog CP sadržaja. Ne pomaže činjenica da na početku mixtape-a se prikazuje naslov Snuff Air 73. Što ako ne znate šta znači, bolje da tako i ostane. Opet, YouTuber Cinemas Underbelly u svom videu o Snuff Air 73 tvrdi da postoje fizičke kopije, jednu od kojih on posjeduje i da se na njima nalaze slični snimci kao i u MD Pope filmu, samo poređeni u drugom redosledu. Čak i kreator MD Pope-a tvrdio da je jedan od prvih ljudi koji je pogledao Snuff Air 73 i da je 80% kopija njegovog mixtape-a. Ove navodne fizičke kopije također ne sadrže ništa ilegalno, već uglavnom poznate gore videe. Gotovo je nemoguće zasigurno potvrditi šta je od ovog istina, a šta ne, ili koja od ovih verzija je originalna, ali jedno je zasigurno. Sudeći po naslovu na početku mixtape-a, definitivno je namijenjeno specifičnoj grupi ljudi i nije planirano da bude dostupno na clear webu. Zaključio bih sa time da ovaj i svaki drugi film na ovom icebergu sam gledao isključivo legalne verzije koje su dostupne na clear webu ili na streaming servisima. Te filmove o kojima sam pričao možete pronaći na regularnom internetu, iako nikako to ne bih preporučio. Hvala na gledanju, nadam se da ste uživali u ovoj dosta morbidnoj temi. Ako vam se svidio ovaj video, recite mi da li bi želeli drugi deo. I sa time u vezi, ako znate neki film koji nije na listi, a zaslužuje mjesto, napišite u komentarima. Volio bih da čujem vaša mišljenja i liste. Ovaj video sam planirao da bude mala prekretnica za kanal, jer od sad, pored filmova, želim da se posvetim temama kao što su nerešeni slučajevi, misterije i slično. Naravno, to ne znači da nećemo raditi video o filmovima kao što smo do sad. Vi mi obavezno pišite šta mislite o tome u komentarima, bacite pogled na Patreon u opisu za necenzurisanu verziju ovog videa, a ja se vraćam sa novim videom prije nego što mislite. Pozdrav!